bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngezwe mina ufeze kuntuthungu akhumalo bathi ilasbo namagumedu mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ngapsakhohle ukulike nokucomment okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu athi ukuthela yafa amabhinqa laphana ngesenzo esenziwe insizwa iyazakhela udumo emculweni owe hip hop ngezingoma zakhe ezazidlaba hlosile laphana insizwa uDuncan kule ngoma ayikhiphile laphana egadla khona insizwa laphana uBigZulu insizwa lephansi eBackville kunomntalapho engazi ke ngizothini laphana ngomculo we hip hop laphana kodwa nje kunomntalapho obheke kwinsizwa uBigZulu laphana lapho ekhuluma khona ngescathulo seCarvela asho khona ukuthi uBigZulu ugqoka iCarvela iscathulo seziMpatha akathi ukuthela impela ayafa amabhinqa laphana kokhumbula ukuthi amabhinqa isona sicathulo angathi asebenzisa kakhulu isicathulo seCarvela laphana ke kodwa ethi ukuthela impela mangabe uDuncan ethi baqoka laphana isicathulo seziMpahla ngenkathi ngiyabuka impela ekhasini laphana ama-comment ekade trend impela laphana afika kuwo amabhinqa namanye nje ama-post afakiwe laphana einkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo ekade vele eMabhinceni akhuluma ngale ndaba yokuthi kuthiwa uBigZulu ugqoka isicathulo seziMpatha okuyiCarvela nje amabhinqa athi ukuthela impela agane unwaba adiniwe agana unawo laphana ngesenzo esenziwe lensizwa lengasho yazi ekwivideo oqala ngingayifaka laphana ukuthi uDuncan uzosiqhatha namabhinqa engenxa yalento ukuthi athi Carvela isicathulo seziMpatha mhlawumbe ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala lapha comment section isidingidele indaba ngaze ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese ngilandela kuFacebook @radionkezo neziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.